Masa Glenn. Ni brother ku la shimlesi asheka mina manani. Sheka mina and sintu sababa. Sintu kali mara sintu kama mwana wa sikizisi. Lada mzee sintu kala. Not last boy. Njimela hii. Aye, namkana nakambe kama master Xitsonga analyst channel. Namthandani kana la Ben Mayengani na Cordy. What makata Yaris. Tani sweswi mi nga swi vona already ka video leyi yo hetelela already swilo swi ri west because ni fike ni discover ku Yaris leya Ben Mayengani a ku nga ri ya yena a ku ri ya Cordy. However, things are even getting much worse than that because fike ni hlangana na this article ka page leyi ri Xitsonga music promotion lava nga fika va tsala ku khazi Cordy va ri va Yaris ya vona. Things are not looking good. And then I'll come back link kwala ya my internet. Of course, you can press to get the full article. Yeah, so link la if can yisa ka website le very vinyi va internet tani swilo swi vona kwalano. Yeah, and then va tsala ku title tani swilo swi vona kwalano. Va ku mahungu ndlela. Khazi Cordy va lava Yaris ya vona eka Ben Mayengani. Author Nsuku Baloyi Manyangazi the Khomisa. Yeah, and then scroll down and then fika ni kuma tsala ku hi weekend Cordy Hlungwana ku nga khazi wa Ben Mayengani i tuwile va ri karhi va ku va la movha ya vona eka Ben Mayengani hikuva lava ku tirhisa for business. Cordy i munhu loyi ngeza mimovha ku katsa no va na tavern swi reportiwini ka hina a very reliable source and ku tlhoko na nkandziyiso wa video lowu nga wu kuma. Yeah, so sweswo n'wina mi ngo ni buzzed. I think you're going to have a hard time because van'wana va ri ni buzzed ni yimela Mr. Post, van'wana va ri ni yimela Ben Mayengani. So I try to be fair, that's it. So you'll end up getting confused. So it's better if ever Ben Mayengani nga voni ti-video ta Ben Mayengani leti nga against yena. Loko u favor Mr. Post nga voni ti-video ta Mr. Post nga against yena. Loko na mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.